Keklengan Yesus gempak manusia, desken di mata engkelengi ia, lekelengenna melerkap membanta, adisi pakelah pedangna. Senina Moria sini kelengi Tuhan, mejuah-juah man banduk rina. Bas paksa enda jumpa ka kita, ibas kebaktin Morianta, bas paksa enda, makana guna menakan acara kebaktin tenda, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 176 ayat si pemenang. Senina Moria, si kelengi Tuhan, mari ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan, sebab banci kami kerina anak-anak endu pulung guna ngurati kerna katanu. Berikan kampo muteras kepentaran man kemahendu, bagepe man kerina anak-anak endu nade i tengah-tengah gereja endu, singgo sikap guna dengkehken kerna katanu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, kesahandu si badia si erdahin, guna paangkaken katandu man kami krina, sebab reh kami mindo, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina Moria, si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita, ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab perbahanan Rasul, bindu 10:6, ayat 10:3, sekubas ayat 10:5. Asung wari sabat kalak Jahudi, laus kami ku darat kuta, ku tepi lau, sabab iakap kami makalit ije ingat ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lidia, ia itia tiranari, jana dahinna erbinaga uis si meherga umurupana. Ia kalak Junani si ersembah man di bata. Italangi Tuhan ukurna, maka tutus kel Athena megiken kai si ikataken Paulus. Ia iperidiken ras kerina isi jabuna, jenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi ia kapdu maka aku tuhu-tuhu nggote man Tuhan. Marilah kesilang ku rumahku, ipindo kenakal gelah kami kesilang ku rumahna. Sejenda mempemogenta, senina Moria, si jadi tema man banta, ibas kebaktinta enda mekapken erdahin entah pe karir, ras ngelai. Tujunna gelah Moria metah ketutusan Lidia ibas erdahin ras ngelai. Ngasup mendahikan berbagai-bagai pendahin, janah tetap ngelai, entah pe multi peran. Senina Moria, si kelengi Tuhan, menjaga keseimbangan, enda cukup penting kal lid ibas biakta selaku nande.
Sebabna erbagai-bagi enda kerina profesinta ibas kegeluhenta si tep-tep wari. Bicara lit pe pendahinta entah pe karirta, labo banci kita lupa nandangi jabunta. Dikune pe sidahiken ka dahin di tengah-tengah jabu, labo ka kita banci lupa guna ngelai. Makana kalak si sibuk si ngasuk ngaturkan waktuna, ras makeken waktuna semehuli-hulina. Jadi si perdiatekenlah kalak si menjingkat biasana beluh kel ia ngaturkan waktuna. Adisinan kubas pengogen tak endadai iturikan maka Paulus jumpa rasekala diberu si ikatakan tergelar ia emakapkan Lydia ia itia tiranari jana dahinna binaga uisi meherga umurupana. Adisinan ije ia kalak si berpengaruh, kalak si bayak, kalak si berpotensi untuk meningkatkan ekonomi jabuna. Dengan pe si idah makana aradahin si idahi kena enda ia pe tridah kape kalak si tutus sebab ndai katakan ia kalak junani si ersembah mandi bata dengan italangi Tuhan ukurna maka tutus kel Athena megiken kata Paulus. Jadi tupung ia erbinaga tutus kel ia erbinaga tupung ia erdahin guna kegeluhenna tutus kel ia dahi kenca gelah arah hasil entah pe uli si idahi kene banci kape isampatina kalak si deban cukup ka guna kegeluhenna. Tapi tupung li kesempatan guna megiken kata pengajaran arah serayan Tuhan mekapken Rasul Paulus tutus ka ia megikenca. Engkai maka banci bagai erkiteken beluh yang ngaturkan waktuna. Tupung erdahin ipake kena maksimal waktuna. Jana berekena kata tak waktuna guna megiken kata dibata. Dengan pe ia tetap bersura-sura guna mabai seisi jabuna keluargana erkemalangan man Tuhan. Sebab kenca ia iperidikan ia pe ersaksi man keluargana gelah kerina kabanci nandai Tuhan. La akap na puas ia ngencabanci megiken berita keselamatan, berita si mehuli si baba kejuah-juahan. Tapi pe ibabaina keluargana seisi jabuna guna erkemalangan man Tuhan. Endama si idah makana kepeken ibas endahiken dahinna ngelai Tuhan enda pe penting. Ngelai pusuhna pe penting. Gelah nakai adirusur ibagikan pengajaran Tuhan, lah kita bermasalah dengan man kepribadianta, man dirinta. Sebab engkai kata di bata enda tuhu-tuhu setiap mandang kita. Karena si tuhu entah pe benar si dalankan kita, lar buni-bunin si tuhu-tuhu nakal misnga ipandang kata di bata kita. Maka denggit kita bagikan pengajaran ibas di bata nari, minter ngesit dah kai si lepa. Enda masih ida arah kegeluhan Lydia dai. Ia pe menenangkan perukuranna, menenangkan jiwana, nambahi pengangkanna, ras pemetehna karena si mekuli. Git ia megikan pengajaran ibas Rasul Paulus nari. Maka ulah kita kisat megikan pengajaran, apalagi ibas masa pandemi enda. Lape kita jumpa adinalit na kesempatan kita jumpa guna megikan kata di bata, pakaikanlah waktu silit guna megikan kata di bata. Jangan pe si idah ibas kesibukanna, dahikan dahinna guna kegeluhanna, bagai pe guna megikan kata di bata, tapi pe ia tetap ipraktekkenna kata di bata, mahamat man serayan Tuhan, alung-alung-alosa kesilang reh ku rumahna. Sebab ni nadai adi ia kamlu aku tuhu-tuhu nggotek man Tuhan, marilah kam kesilang ku rumahku. Sebab Athena ibu tikena, kugakin ia seharusnya menjamu serayan Tuhan, menjamu kala singgo mabai ia kubas pengajaran kini teken. Enda tuhu-tuhu menarik ya, kaisi ilakoken Lydia enda. Meriah ukurna ngalo-ngalo salaka na repot, lama bacingkapken latih hakap na ngalah ngay mebagai jana ipindo kena ke gelah na Paulus ras teman-teman na kesilang ku rumahna. Sebab sita ngay dari ngalo-ngalo tamu latih lengan ikapkan rumah gelah bersih, lengan ikapkan panganna
Ya melala si manukurun, melala si man sikapenken. Sebab nina ibas ada catatan pernah oke kami ibas catatan sekala penulis nina bagenda. Diberu ngasup ian dahi kendahin 10 jenis pekerjaan ibas sadawari. Lakap na latih-latih, Mister atur kerina pendahine ia tur kena sebab kai engkau terbiasa melatih dirinya untuk bekerja cepat dan teratur dan terarah. Makana adina kita pe sekala nande si berkarir, ya ulaka kita lupa ngelai. Ulakari idarat tandai kala kita kala hebat, tapi anak-anak ta menang kita lanai tandaina sebab lalit waktu ta guna ia. Bicara lagi yang melala, tapi waktu si siti egia si pergunakan maksimal. Labu muak dekahna, rumah ga kita kari lalap lalu sia jari anak ta. Madi kang banci bagai, rumah ga kita lalap, sia jari pelang, sia jarken pelang. Tapi si idali kang deba sibuk kelia, kenti si kengen waktu na rasanakna, si kenti si pergunakan na alu maksimal. Jangan kang waktu na pengelai, dahi kalak sakit umpamana, dahi kalak si perlu ipegegehi entah peman apulen, ngasuk ia makekan waktu sili. Jadi kalau si sibuk ngenda, kalau si ngasuk ngatur waktu naninta, mungkin bebas setuju kita, debalaka kita setuju, tapi pergermetkanlah, kai siman pekenan bas kegeluhan ta, gelah na ula kari i rumah murde, idarat kita sikap itandai kala, janah pe ula kita lupa, huga apa pe kita sibuk na, huga apa pe kita latih na, rumah ula silupakan, anak-anak ta, perbulangan, keluarga ta ula silupakan. Sebab engkai, uga apa pe kita termurmurna, i rumah pe harus kita itandai kalak sir kekelengan. Pendoa sapaat, kalak singelai keluarga. Memang latih ngeminai mebagai, sebab lah buka baci kita idola ijaba pe, i gereja pe idola, bas pendahinta pe idola, i rumah pe idola, itu tidak mungkin. Tapi si penting, ukurta, pusuhta bersih, guna memberikan yang terbaik. Si majilai naman keluarganta. Gelahna tuhu-tuhu ipasu-pasu Tuhan kita rasa isi jabunta lip yang paling penting si manaya kenta ibas kegeluhenta mekapkan relajar arah kata di bata dahin nepe penting ka sebab ulah kakari ya totoken saja lapir dahin beri Tuhan ngekari rezeki ni talu tuhu dahiken ka dahine totoken ka dahiken ka totoken ka bagaimana pentingna kita selaku nande aminna pelatih siakap kelatihan TKP mempersiapkan masa depan jabunta. Adikala si menjingkat biasanya sehat. Sebab engkai nggo teratur kerina otak nepe dengan sendirinya secara otomatis berpikir dan bergerak cepat. Maka daging kulana pe ikut bagai. Aka arah bahan tenda, arah kebak tinta sekalian dah kerina kita nande iaju gelahna kita jadi muria sir kemalangan man Tuhan bagai pe ibas pendahinta pe teruji, terteki dingin pe kala si iperhitungkan kata warite. Tuhan si masuk-masuk kita kerina senina-senina muria si kelengi Tuhan. Mari sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Canah ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 330 sada ayat si pemenang. Senina moria mariras kita sada bas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan arah kata persinget singgo ibagikan kami. Ajarindu kami selaku nande i tengah-tengah gerejandu, i tengah-tengah jabu bagepe masyarakat,
gelah banci kami tetap dalam kenca arpalaskan katandu. Pasu-pasundu pe persembahan singgo ipopulung kami, gelah rebarna beritandu si meriah iberitakan, rebuena dahin kekelengan banci idahikan. O Tuhan retoto pe kami man bandu, gelah ipasu-pasundu kerina jabu-jabu nadi tengah-tengah gerejandu. Bagepe moria singgo itadingkan perbulangan, entah pe bapai tengah-tengah jabu tetap megegeh dengan terapun. Jabu-jabu siku dengar pe tetap menjagai kebadian perjabunna. Orang tua kami seitun pe ibas umurna si meganjang tetap itegutugundu dengan ipepagu hindu kini tekena. Bagepe o bapa artoto kami man bandu pe, gelah kerina moria kami sirulang tahun, ketubuhan bagepe ulang tahun perjabun, malam matena katawari pe. Sedina kami nande romai kape sisangana sakit, nora nande andi pinam beruginting. Bagepe kekelengan kami diakan Bapak Bobi Sebayang, rikut peras naras Bapak Agnes Purba, pulihkan kam kesehatanna secara sempurna, sebab labo kaplit si metahat ibas kam. O Tuhan itotoken kami pe, bangsa ras negara kami, pemimpin negara kami, Presiden kami Joko Widodo restimna, gelah ngasuk naturkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagepe kemakmuran kesehatan rakyat Indonesia. Pulahi kami arah pandemi COVID-19 enda. Pasu-pasundu kerina tim medis ijapa peyaringan o Tuhan. Beredu rezeki ras kesehatan man kami kerina. Pasu-pasundu kerina serayan Tuhan. Ijapa peyaringan. Gelah arah kerina kegeluhan nape. Tama pujin man kemuliaan gelar dulu saja. Bujur Tuhan. Enda mempertoton kami. Enda mempengendesan geluh kami. Reh kami mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ialemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Senina-senina mulia Yesus bukan kebaktinta, ibas paksa enda, juang-juangan bangka ina, jumpa kita ibas kebaktin mulianta, ibas minggu sila. Tetap jaga kesehatan. Salam tedah ate, salam semangat.